যতনো फुंकाहाम जत आनी फेसबुक लाइव नाय तंगनाय रनो एक्चुअली आं बुहाय असक लाइव रगो फाइबो कग्रो साजागिया हाइपनो तिनी ओ आनी फेसबुक लाइव मा फाइमानि कारण के अमो जतन बागी याव मेसेज जारा तिनी सिन करबोगो जारा तिनी तिप्रामा थाखलाय तंनाय रक जत बरक हामियांगिया अनेक बरक मैक्सिमाम बरक काहामांनो पुनो किसु संगक लीडर रंनि बागै तिनी जे बायदकता अंखा तिनी फेसबुक लाइव फायै कक सानानै इलेक्शन पाइमानि इयागुलो तिनी बाय प्राय 20-22 दिन हायनो थांका पुइलावो हामबाय रनाय जारा न ओटीटी एदिस इलेक्शनो आनो सुबानाय रक कम फुनुंगै मानो गोबां फुनुंगै मानो हायपनो कक सामानि बा निनि बुद्धि रुमानि गोबां मा बरक तिनियानो एदिस इलेक्शन कैंपिंगो गोबां मा बरक आनो हेल्प खालायगा तायानि जारा लीडर तंनाय रक बरबो डे एंड नाइट काम खालायगा बंनोबो हामबाय जानांगौ Especially democracy country wo harjit tongnai abar political nije sara jibon tongnai ni power amobo omohaya kisu miya jara block deputation runai rok especially ani mungkai allegation brok khlaika democracy country wo গণতন্ত্র ni right jano niyom no tuino harjit no mani na haro plus जों जेतेनो वानसुगिना के करबुंनि बरक बाय बालादानि बुनियारो बाहाय साइमिया सिनि करबुंनि जारा पसिस नतुन बाजार मालबासानि बा करबुक विधानसभानि जों जेतेनो वानसुगिना के मैक्सिमाम नो जों निउटेलो तंनाय बा गाहाम नहनि मानो तामनि केसिनारो अन्य साइडनि हायरगासो political clash robongnia walai suklai onek kom no sing manu tini o elakabo tomon bagai bo hambai jafaro jara sini somaj no tuiduli dongnai jara intellectual person shikkito somaj no tuiduli dongnai rongno belaika hambai ebar maya faro tini mohai zero violence ba shanti kesono korbogo तनी तमन बाय हामबाय जाफारो किंतु जेमियानि डेपुटेशन न करबो ब्लॉक नि जे डेपुटेशन नुगुई आमन आं कक साया तंमालिया पब्लिक हामजागिनो तिनी ननो बुट दुई पास खलाय रेखा Public IPFT samung khlaiya BJP samung khlaiya hnino baduino nono chongkha 2000 BJP IPFT সরকার ফাইপনো 2000
21 ni simino nini public no songgonya nang tini titedisi wonang sorkar ঠিক মই কেন 2018 ni pore 21 bonong ne majority পঞ্চায়েত jini ani korbo adi blok ni bisingo 22 ta পঞ্চায়েত ni bisingo majority bisinong ni thanino 2023 hainong no korbo ni borok samung kaham khalaiman nuguino BJP FFT samung kaham khlaya ba samung hamya khlaino nongno haino 2023 bo korbo nongno emle ya farka samung kaham khaiman nugui ঠিক mo hekeno 2023 ni porebo ang as block ni 22 ni September ang joining nawo test ni pore sini borong gunang daw simtir pra bo but basa wi resign de mani pore 2023 ni pore ang block chairman hapka oskar khlaya 2023 ni pore wo singti promo thanbo logio sarkar hani manka that means triple engine sarkar po hinmanka triple party ni sarkar po hinmanka ke baksa borok jemiani bong ni je allegation ya farka block chairman mungsa khlaya ba BJP FFT mungsa khlaya a kok sanai rong nang proshno khlaini musungo bo sak sida siya na political ni bini thani kunu knowledge da tong kare siya koita party sarkar chalok tong abo sida siya edisio korbuk posis nutun bazaro samni samni MDC to tong siya korbugo samni emle tong siya abolang saimalia je kok sanai bono saiman chinai 2024 BJP FFT tinichin moharajan bin baino kono candidate yakare sing FFT bo haino sing support khlai budi do horka sem pasangkha tini lukor khamjagai are bai sing Pranab Tripura samung khamya khno khlain no tini bud phelngkha khlaime yangni no jara basanai samung kham khlaitung o phona song samung ham kaham khlaimia ba bro bobish korbun bobisho jahni to tini nong no bud ui pass khlai rekha nangara allegation ya pharnani abo proshno si phaya question si phaya nung bahke lukuni samung tangnai area no bahke development khainai abo nin thanisi 2023 ni porbo sarkar tongo ang kisa mutu khlai rena musungo je 2023 ni pore block ni hoite kono development ngi hani sanai ro puilaun sanai korbung ni jara jeng joto sinilayo takuk bukuk joto hisab tonglayo kebo borok tulsi pata bai tik tharke suja jutino kaise mung allegation khlai sanai hingkangke nini history bunung bo party ni phai nung tamu khalas tong gaba camera titlangi media titlangi se ma salai sinai abar korbogo thanai test ni pore ang block chairman tongon pore tam development khaikya abotlang thana nang sinai ang ekta no kok sana musungo je korbu bazaro tuika hamanangia toilet kaham gurui separate girl and boys ni toilet gurui ni sanai block chairman simni de daitto emle ki sarkar gurui titi edition MDC ki sarkar gurui ang je mansa korbugo khlaiga baz ang area ni kok salia ani 22 ta 20 ni kong nang salia korbuk bazaro thangi nadi je toilet green sanai ro block bus kango kaisa
bo sida sisiya korbugo toda tongtong ya siya bazar committee no thangi singi naidi block buskango tui sho ke mannai separate girls and boys ke mannai abo bo phanbai khlaijak emle phanbai da khlaijak mdc phanda khlaijak na block ni phanbai da khlaijak thangi singi di nini mokol toda tongkuri ang siya korbuk bazaro thangang keno I love korbuk nei korbuk subdivision mamani 12-13 bosorung thangka I love korbuk nei bo phanbai emle phanbai da khlaijak MP phanbai da khlaijak MDC phanbai da khlaijak thangi naidi korbuk bazar buskango I love korbuk ni sujabo bo phanbai khlaijak horungke korbuk subdivision nam simin bazar kotot simin horungke nilar andar gunda andar tini Pranab Tripuraro korbuk bazaro tini solar light kolok jat high mass nini high mass solar high mass rui tini chardiki tini pilala mutamuti mokol kere tini cooperative bank buskango tui kere toilet maintenance khlaijak gya tini maintenance khayei bazar committee rono sapi apraka nungsia tini koru siangke tini koru bazar choli tongo tini Friday koru bazar borno thangi singi di mo bo phanbai khlai singi di tini korbugo open gyms kaisapon kere tini kwangma MLA MD singi thangka bong haimya samaniya tini baidyo kotano sadini samanisi force khlaiwano sadi hinai ang buibe kun byaktigoto sutro kere ang buibe euro walaini jar borok buya ang buihe Facebook live phaye media phaye deli sane borok buya tini panjiham buskangon open gyms korbuk BSc ni phanbai blog ni phanbai khairka nini mokol kere camera titlangi de masanai ki lama kaham kere ti kaham kere ki blog chairman simin dos sarkar sabtong bo phonani boy bektini bo MLA da yem da biangti phanthang kaisa bekti koto kagos ti kari lainani abdas sanlai tamo aribai norok paikha accept khlaina haka ang to tini vice chairman tongphono ang to tini pojonto blogo election paimani pore habiako tini tangi resign dia hani sao aribai jepuro election basa o hearing go objection ni joto party ni sujug jago afro nor biang thang norong thani deputation dunani most welcome an kun apoti kare nor andolon khainani most welcome nong thani kuplai titi edition andro jehetu blog BC nong nandro খুব কাহাম ani kunu daur kare jehetu majority norong no paikya nong thani nong na nango must be granted abonang gosyo nung khlai di deputation khlai di tini ani post to vice chairman post ঠিক আছে chairman post khali nong thani MLA power tongo sarkaro tongo istir bai salaiti phedi chairman post ang toro vice chairman khlaine heni khlai tongya kintu norok go dokhol la khlai block da talar aban property ya kintu personal ব্যক্তিগত ও তা থাংদি পার্সোনাল এলিগেশন তার দি তিনি जों 2023 नि পরে সরকার নরওয়ে जों মালাইখা কপাল খামগৈ একটা প্রটেক্ট স্কিম नि जों एमले नो डिपार्टमेंट वाइज ब्रक उंगो रैतंगो कपि रैतंगो डिपार्टमेंट वाइज स्किम फाइमेन बागजगै बाक्सा नालाय तंगो गबा फुटु सो प्रमाण सो माका रिलेशन तामति साकबा जे कुनु माया अरे लामा तैकरै उंगो करै कि अब आमाय सानानि कायसा वानसु साना नां अब कि नों आनो सिमिन दुसु खेदा अंबा अरे निन यागो निन एमएलए तंगो निन एनडिस तंगो नों बोनो ऑटोमेटिक नों बोनो अपमान रमास क्लायु आबोखे तो जे आईपीएफ ती सामुं हामे हनिनो तिने आईपीएफ तिनी
ground level noro nugui tongo noro kaham samung kaham tebo khlaiting dofani bagai accept khlaina haru কিন্তু kaisa kaisa mungnawo allegation nanani abo kono dino thigya nung blog taladar deputation dar omodar ani abo kono aijaya ang asponto omo hai sudu ketal ko gya 2023 bosung kabangma scheme ni harassment nangkha sing nijra bisingo nijra mililaliya leader bisingo leader mililaliya tin patin bisingo amha ke kabangma rabar chung junano hoite family je block chairman soinangya amha ke batil thangnai puro je nini mukhyamantri ni awas yojana 25000 scheme travel welfare ni bogi thangana sing milia karonno tini pray 100 jon upor ni kuta sing phirogi thangjakha are bai norok accept khlaiyaka angbo dorkari ang to tini poronto thangi blog asugi tongiya nong thani majority power nong thani luku nong no daito ya farka aro ang ব্যক্তিগত thangi asugibo tongiya amo hero jinis political ni jotono sanani odhikar tongo epono personal jinis mung khurei samani ba personal bo hake khlaiya ni samani amaro actually saya khlayu phungai ke singjara korbo basinda hisabe tongnai ro sing phungai ke nuglayu kok salayu lam salayu 2023 ni pore baksano scheme baglayu baksano government program attend thanglayu joto association ni baksa kana saluglayu ni thani full power tabu thangnai 21 ni pore 22 ta bisiu nin thani mutamti no power tongo tabu obviously nin thani MLA MDC tongo lukurok nono power ka khlaidi samu nunglai thangja kongno kunu khlaimi hai klame sawito nung abono ব্যক্তিগত সূত্র tangi abo khlaina musungba tini deputation ang tasim saw deputation phondo di block phono talar di chairman nangyan bun chadi je kono khlai di an kono apotti krible ang kono nongno oro nor momma khlaiya ang si vice chairman hene ang gosi tongyeble norun thani no power nong thani nong ko de noro blog thangi asuguja tongunai blog ni scheme noro bagija tongunai samung bahike kri jangnai abo nong thani nung kaisa phonani mungnawi allegation naman abo kon dino thigya hainbaini sanai tini শুধু tam khlaiya angkaba media update langai ground report se manna lesna mo ang khlaimani omo bo khlaimani ni abuda manai tuksena ari nini tei kri lama kri inke nin thani bo daitto tongu nung khlainani nin thani tini MLA tongu MDC tongu tini 2024 MP nung khlai rohorka singbo khlai rohorka tini korbu bazarni korbu nini korbuk sub division tamo ekta scheme tamo ekta development khair phaika ba nini MP khe korbu bazaro nini sabuni busuk tamo bungti development khair kha ano phonuk di thani jotini compare khaike korbu go jototuk je tongmani abo joto ani period 2023 ni pore ani period jototuk khlaijangmani tini ang saya norok jara ani nai tongnai nor bihesta yake media tlang thandi tini norok bazar committee malai di ground report na di tini separate boys and girls tini toilet karifu tini koru bazar nung mokol nu ge daro blog bus kango tang teso repeat khaina blog bus kango board separate boys and girls tei soh katal khe tangjak new toilet tangjak bazar committee no already sapi so handover khlaijak nung korbung ni basinda dangi basinda thangi naidi nini motor stand gana o je chini tibungo cooperative bank gana o botano maintenance khai tini sabke joto naru use khai tong thangsingidi tini korbu bazar almost finish botano sabuni phanbe khlaijak thangi singidi ari bai amo kunu amo राजनीति बासाया आमो थांसानि बासाया
jotoni no kok tongo limiro sajangnai bukhuk tongo haino je musung tuino allegation jafarnai mungkhuri sanai je musung tuino tini joto kisu saimanai abuya tini omo kaham omo hamya hina joroya nono public tini korbuk basinda nimba posis nutun bazar malbasa nini 43 korbuni phunno ekta enchi sadharon borok tongnai ro noni samung kaham nugui nini samung kaham khlaiteng hinno nono accept khlai tini nono asuk rukha nung jatini kok ti sadi tini jungse saimia noro jatini kok sadi noro khlai di jungbu uklogo bag noni backbone heke support dui tongo to ang bisi kok sagla khaklayo ang kebono agar runa bagi tini no Facebook live haimani ya ba joto sini korbugo tipramo tha khlai tongnai joto hamia ni samani kok buya maximum chung kahamno tongo kok sao malayo কিন্তু কিছু কিছু নেতা এমন যে জিনিস বিনি সাকসাক পরিশন্য বসিদা সিসিয়া বসাকসাক তামনো উংজাক বা তামনো তরজাক আবো বাংসিয়া বাবা বিনি পলিটিক্যাল খাইনানি বা পলিটিক্স খাইনানি বিন থানি মেচিউর পলিটিক্স তোরা তংকরি বা বকাইসা পাবলিক ন তুই দুলি তংমানাই পারফেক্টলি দা বিনি মেজরিটি তোরা তংকরি আবাংসিয়া যারা পাবলিক তংনাইরক বরনো সাসিতং তাই বিসি কক সাইয়া খাখলাयो नंनि थानि फुल एंड पावर जेहेतु एडिसियो नंनो संखा नंनि बिसिं तैसं खाखायो करबुगो गाहाम डेभलपमेन्ट नंनाय ताबो बो हामिया अबा हामियानि साना कगिया तिनि नरक जारामिया किसु नेतारक आनि बिरुद्धे बा मुंनाव इलेक्शन याफारमानि अकौनो सांमा सावो नरबेता आनि कोनो पार्सोनेल व्यक्तिगत कोनो दुश्मन बुकरै आं मबो मुसुंगिया किन्तु नर जे बाध्यकता खलायो आनो कक सादि हिनै आबार तेकेसा आं लास नंग नमन कक कसारनाय आं ब्लग हामनाबो थांगिया डिपार्टमेंटल जतिना आनो सयरदि आं तो ताफुनो करबु ब्लग नि भाइस चेयरमैन आं रिजेन बरजा गया डिपार्टमेंटल जतिना आनो सयरदि हिमफुनो आं इलेक्शन नि नाहारे आं कुनु सयबरिया विभिन्न स्कीम तिनी जितने लाइन डिपार्टमेंट नि फाइट तंखांके आवान थानी आं क्लियर मेसेज साइड अमो हाय जितने क्लेश समय जतिनि डेभलपमेन्ट मुथागु साबो मुथागि तंनारन बिचार खलाइदि तिनी आं जदतुक स्कीम फाइमानि आबोनि जतिनि डिस्ट्रिब्यूशन खलाइमिया पाब्लिक थांगि थां पुसक रिमिया हंका बाबो आनि दायित्व करै आनो सयरदि आं अफिस थांदि सयरदि रदि फनो आंबो महाय पलिटिकल क्लेश बाय आंबो रनाबो थांगिया आबो विभिन्न स्कीम नि बा विभिन्न डेभलपमेन्ट नि जितिनि फाइट तंखांके तांगि ब्लक चेयरमैन सयरिया बा अंको तांगि बखलाया हंका बा आन थानि दुसिया जारामिया कौनो प्रश्न खाइनाय बं थानि से प्रश्न मानाय बा बं थानि से क्वेश्चन मानाय आन थानि आबोनि आन्सार कोनो करै उसुंनो सानाय खाखायो जों करबुगो आगाम दिनो तेबो काहाम बंनि बिसिंतै साम काहाम खायमानथों पाब्लिक न निगानावो तेबो साका तंनाय नायख्लायनायनि हामारि बे आसिबार बाय तेबो पाब्लिक नि बागै बा करबुंनि साधारण नागरिक तंनाय नबागे ब्रक साम काहाम खायमानथों आबोनै सन्थानि आं सुरिनाय नर जाहाथे काहाम गोरों तंगिनो दफानि साम खायमानथों आबोनि साथे साथे करबुंनो तेबो डेभलपमेन्ट नरक नंग बिसिंतै इंथों दिनैनि अ फेसबुक लाइभ फाइमानि अमनो आं जतनि बागै अ फेसबुक लाइभ फाइमानि या बा अ आनि रिप्लाय तिनि करबुगो जारा तंनाय तिब्रा मथारक मैक्सिमाम लीडर नि बागै बो रिप्लाय या किसु संख्यक लीडरक जे ब्लक डेपुटेशन थिनि आनि ममा काइमानि अकंनासा आं मासावो जतनि अधिकार तंगो पॉलिटिक्स खाइनानि
deputation da re SDMO da re block da tala re ani chamber da tala re development da ungya abobo ang nanya thangya non thani majority power tongo non thani adhikar tongo bisi election ta khadi hinibo ang sana thangya korbu block onor mahabia ang no vice chairman hine ang khorang kotor ke ang sai tongne borok buya norok ani mung personal ব্যক্তিগত mung nakha aboni reply sang nong no maro mani khakhayo jotono kaham karung tongthung kaham samung khlailedi walai sulai kuni dino kahamia chini korbungni public rok emne neutral borok sing oro bibino tribe no belong khayo jotono sing hasi khusi hamjagui tongo election thangnai phainai harjit jotono ni tongnai tini nung sara jibon rajato khai thangnai 15 বছর 20 বছর রাজত্ব খাই থাংনাই 25 বছর খাই থাংনাই 30 বছর খাই থাংনাই পলিটিক্স नि कुनु परमानेंट करे पॉलिटिकल पावर कुनु परमानेंट करे हानबायनो जों बुजि सुजि कक साना नांगौ दिनै आं प्रणब त्रिपुरा आईपीएफटी खलाय तमं ताइकेसा पॉलिटिकल ताइकेसा पार्टी अफ बारिफोरनो नोंमै मालाय मानु दिनै नों बा जागा खलाय तमं नों यांगो बाहारि नों अन्य पॉलिटिकल पार्टी अफ चेंज खलाय मानु तो जेकोनो पार्टी वो नों परमानेंट तंगै थांनाय आबो जीवन तावान सुदि जों गणतंत्र आइन डेमोक्रेसी नि नियमनति प्रत्येक 5 বছর 3 বছর अंतर्गत इलेक्शन फायो आरो केबो पाइनाय केबो बसेननाय आबंखा गणतंत्र नि आइन तो अम हायरनो जों सायाकारै बाहायके बिसकांगागु सामुखायनाय आबोनो साखांखायथायसो साखामो